Shubor nakaslem jong unongsan hima. Sembut Menteri Rangba ubah Preston Tensong ulong bakidan kibas ngotu bakla bakador uwe smart meter kadai palat kendai hajar. Ulong bakador smart meter kanam tam kasan hajar hendrai kador kebatikna antip syai andala bodor lagi bapen mi smart meter bat katenda nam takane kanang yai bentah. Hak we pat kaliang ubah Tensong ulong bakajing persai smart meter kadai namar kim ngotu ikajing mentai smart meter hakabau James PK Sangma beni menshaw menteri ketenat boarding ulasak kenot nak kapor sekapor. Koman cepet kenmau bau James PK Sangma uladap ban pensyai labun sim menshaw bakador smart meter kamdai satya kenda hajar saus pak sau kumbala pensap syang daki beliau ke berpasya. Hendai kedor uwe smart meter kedai kumba lai hajar nyos pak sanpau. James udah pensyai ru menshaw baki pajba kimtan kam satya ban siwi smart meter hendai kimi baik kijing persya nak kapor sekapor. Hakani kebeladep cross ya kesan aja, cross ya kesan aja, saw hajar kan kanu, dan dari kani kemopi nama bah, ya kani katenda proses kan ya, dengan parlah bantong ta, kanu sondor, dan dari kador kemopi kan cross, semadon kita setu berkelah tu upoi kendai hajar, upoi sepo hajar, dan dari kata kandai kemopi, dan dari kani dengan nama bantong ta, kasong kat kum kita ke manufacturer katuka companies price ke balasai aning lah yang hot akan tenda bakin sakut ya kini smart meters ya kan ni ngoi pi aning lah install smart meter ngingin don lepa ke control room ke dedicated control room kaban monitor lun adong sedong hakaba kindon 3/24/7 kani telong kadem don kana problem tu hakabe dei bat kani kemudian tang ba yakini ki detail porot kum mga OMP mana mengelai ke direction ya ke MCL porot koi bahkan kondok ya ke seminar ya workshop yakini ki wahai snong yakini nong sensar snong ya ke komite snong rengkat lu ya ki pai ba nong snong hakoi porot snong de yakini porot ki detail hakata ka presentation hakata ka workshop ka bangin sepelong hakoi porot snong ngin sebatai lu detail nadong sedong ya kan pi kejing persya kalong bang kimpas kotu je komo pi ngi shua menta pengin le ikani ngalai ke direction ya ke corporation ya ke MCL kolong ba kin pelong ke kenja seminar ke kenja workshop ya kinong sensar snong hadu ke kisnong level ni kwa ya kene tengla ong na kaliang joka MCL management bakin sekobahan organize no haka way pagwe kisnong bakin khot ya ka dorbar snong ya ka komisi snong ban persutu rengkat bat ke presentation ban petikna ka ke jementoi hakaba andangi pentrikan do no smart meter kata kade ka ba na kaliam jong ngal ai ka direction yang MCL hakaba muslim su kin sedang hakawe pokoi subdivision hakawe pokoi division ban hakawe pokoi ke snong kadang bagi pai ba ke sutu ka ke jementoi ko mo mapi ko mga omnya ka ke jementoi na kaliam jongki ladang ibu daun smart